Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, masarangan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumukablawag iti nembag bigat kada kay amin nga sangapan. Good morning, good afternoon, good evening. Pag-share yun ti programa tayo, share this live streaming tayo. Padaanan nyo, ti pagkasarita nga napoluan, iti likudan ti amin. Iti pagkasaritaan ni Micaela, iti palang isurat ni Lady M. iti Badok, Ilocos Norte. Babayan gani Lady M, ti pagkasaritaan ni Micaela na napauluan, iti likudan ti amin. Padalan niyo pa pagka amin. Sige, sagudahin nga ti surat. Sandali, i-record tayo. Tapno at files tayong recorded audio. Laksid nga the video tayo. At recorded audio tayo. Nga nakasave dito yung computer tayo. So nga no kayat yung kunada, dawatek man na rin na ibasa akastoy ko na kan mabaling mahit nga itad ko ka na kayo. Pagkasaritaan nga napoluan, itilikudan ti amin. Pagkasaritaan ni Micaela, iti panang isurat ni Lady M. Sagudahin ti surat. Dear Manong Nemi, namin pinsan ang nagpanas ti lubong para kaniya. Idi tapanawan na konti dungdungwek kanipatpatig ko'y unay nga ina. Huwain Manong Nemi awanin ni nanang ko gapot ay nalan ni Apo Diyos. Pimusayan ni nanang karimbatin akong ngagmaymes sa tiinak. Ubingak pa idi agsipot tagtawan naglayang iti 12. Sangapulo kat 2 pa lang titawin ko. Apagraduar ko lang iti elementarya Manong. Petat, dedi, nga panakatay ni nanang, gabutan na dungpar, kabayatan, ti panpanagnana, nga mangisursursur kadagiti lako na nga natnateng. Ti makadakas Manong Nemi, intarayan, tinakapaatal, kang kuwana, gabutan na erna, idi nga awan tinakakita, itinapasama. Diyak mas bahalan tinarik na kaladingit kadagiti akan ito. Awan sarday nga pa nagarubos dagiti luwak bayat nga bambantayak ti bangkay ni nanang. Kasasaritak salsaludsutak no apay. Apay nga pinanawan na. Nanang, apay nga pinanawan na. Kasanuak pa nita. Ang ilangan ti
Mamasama kanya kitatawang kan kanagbay may sakon. Saan ka rin ang karim kanya? Nanti nagtupulos panawan. Ngagkan kaduha talata adin tupulos. Aditan tupulos agsina. Saur ka nanang. Talinibasan na. Kasanupay nga matungpal. Nagitarapaap tanga doa. Nga wala niya't mapaspasamak ka naramidam ti habi na kabailam. Tapno mapagbasa na. Makapagturpusak. Kapot ako na mga kayat mo nga taba. Kayat mo timadahan ti maestra nga anak. Ay so dahil na terapap mo nga pagbarinak. Kaya ni sumat lahing terapap kung magunod. Ay mga kasanupay ka matungpal na ita. Kasanupay ita nanang. Kasanupay ita. Dagito'y tulit-ulitek nga bagbagaken salsalud-sud no pay amok nga din akong mangigpay ni nanang manong. Kasla sana pulos nga makirasan ti umuk-ukuok nga sa iti barokong ko. Kasla maakas ti amin nga pigsag. Kasla kayat kumat idin ti matay. Tanya kumapay ti serbik nga agbiag no awamaten ni nanang ko. Ni nanang nga nakaan-anos, nakasingsingpet, nakadungdung unay kaniyak. Nga oray kumano kasanot kinarigat ti panagbiagbing nga kina, basta saan kuma, anapasamak ti kastoy kang kuana. Piman nga ina. Piman ti ina. Gapot ti kinagagat na nga mangged, tapno laeng maipay na, digiti ka sa pulak, iti panagadal ko, ken may sakad na, iti panagbiagbing nga kina. No anyala ditahan manong nemi ti mas strict na nga trabaho basta nadalos lakid di. Kasla sana pulos nga mabanbanok di nanang. Masapa nga kreing iti bigat, isagana na, ti pamigat mi, kan ti balon ko mapanagbasa, kalpasan na, mapantoy ti taltalon, tapno mapanaghala, kadagiti nateng, nga mabalin na nga inayon, kadagiti angkaten na nga ilako na sa dyatsandaan. Kumporme manong nemi, dagiti maararnas na. Saluyot, balangig, kalunay, naimas da ito yung masalad manong. Alas ito na nga malako digitoy. Kanda no pa yung natin nga maala, alibre ti taltalon. Kadsak ba ito nga agpailing nga panaglako, riingin nagton, tapno mamigat kami, kalpasan na. Agidan kami nga rumuan iti balay, inakagbasa, mapantumatan iti tiyandaan nga aglako. Sa balin tulayang manong nemi di kita angkaten ng isursur nga ibalay-balay, agawat pa'y kadagiti labaan na. Pasare mamintuha mo no mamintal ti makalawas nga glaba. No daduma manong nemi mas asyana keng kuwana tadanda ni hawang pulos ti inana ni nanang. Tadanda ni hawang pulos inanan an anawaek no kakon kunak nang. Nang, di mo tumanay abuson ti bagyo nagtrabaho agin na kay mat nang agin na kay mat. Ay, dinakpakadalagan, Mikaela, anak. Kabaelak, nairawama kon. Ay, jak to pa marikrik na, tibanog ko. Naragsakak ka na kita araramidak, anak. Tasika, ti inspirasyon ko. Ipat pati ka unay-unay, anak ko. Kahit aramidak ti amin, tapno maipaayan ka, tinarimat na masakbayan. Ipat pati ka unay-unay. Ibat patik kamat unay-unay nang kinagyaman nagtado nga anos kan sakripisyong kanyak. Ikarik, nagbasa ka na yung bag. Ragbatak di kita rapaap ko rapaap mo para kanyak at isagutan ko para kanyak at isagutan kanto isagut kunto keng katibal lagi kay ikarik na nang. Ay, nukas takit. At danton anak ko nga maestra. Wenang. At dakton nga anak yung nga maestra. Palubos niya po. So nga gananat kayo iti salon at yo ha. Tapno agpaot pa ti biyag yo. Kat tapno maoray yo pa nga makapagturpusak. Kat matungpal na gitara paapta. Wen manong nemikas laawang pulos ti dumteng nga trahedya iti biyag mi kininanan.
Kaslag na nayon nga naranyag ti init ket awan to ti dumteng nga sipnget. Kasladyak tupulos mapadasan ti agsangit ka nagsagaba. Ngem nagbidduta, tayo ti apagdarik matlaing nga kanito ket kastuyan ti napasamak. Abos ta nasapang yung pimusay di tatang, ta sigun kininanang dua pa lang idi tawan ko, idi matay, kapoy ti sakit. Na ulila ako ni ti ama, ita, ulila ak pa ti ina. Sa sino saan ngagsangit manong? Sa sino ti saan ngagsangit ka nagladingit? Sa sino ti saan ngagtarigagay nga matay? Hidin to ta nagbalin ako nga nakapimpiman kandak sangkasan. Hulila ako nga demang manulaing di tawan ko. 12 sa nga pulog at 2 ubing nga pailaing nga jak kabaylan ti agbiag ang may mesa. Jak kabaylan ti agbiag ang may mesa manong Nemi. Naimbaglaingin manong Nemi taad darig di kabagyan kan asideng kakarubami nga mangpatpatibker kan mga andingay kaniyak kang runahan ti amin. Ti kakaisuna ken boridek nga kapsat ni nanang ni Auntie Sylvia. Dinakpulos pinanpanawan manong Nemi. Adalat tayo ti sibay ko nga mga atibay nga mamagbaga kaniya ako na. Di mo unay labsan ti agladingit, Mikaela. Anak, ang mga noon niya pwede mapasamak kang ka. Saan ka madanagan ta adak ditoy? Adda kami kadagiti kasinsin mo. Agraman ti asawak ni uncle mo nga Delphine. Sanda ka nga baybayan, Mikaela. Auntie Sylvia, agyamanag. Auntie Sylvia, awanin ni nanang ko, Auntie. Habi kami nakasto na pasamak ni nanang, sakit intarayan pa iti nakadumpar kang kuwana. San man lang nga, may kanitostisya ti ba nakatay na. Mikaela, saan nga maturog ti Diyos? No sinuman ti responsibility kastoy nga napagtengin ni nanang mo. Amok nga dumteng to ti panakadusa ken panakakarmana. Italag tayo laingen, iti na marswa ti amin. Ison ti makamoy ti dahi nga tao nga awan puso na nga nakadumpar ken ni nanang mo. Sana kita intarayan. Ngem uray no intarayan na, ken na mailimangan na. Mailimangan naman ti linteg ti tao. Dinanto pulos maliklikan ti panangukom ni Apo Diyos ken kuana. Sabi ko maanti, tag parang tumatlaing na dyan nga tao na sinuman, tapno sungbatan na ti basol na, takakaasimat nanang ko. Wen, yung saan ka nga ng isang sangit ha? Pati ka rin ti pakinakim mo anak. Ha? Awatan tayo ti kinapod no. Karagkararak ti kinapod Diyos. Iso ti kang runan nga makatulong kang kaita ka dito. Iti panagladladingit mo. Ni Apo Diyos, ti pagkamangam, Mikaela anak. Wen, ni Apo Diyos. Dimteng ti aldaw nga panakaitabo ng ti bangkay ni nanang manong Nemi kas lamabriat ti barukong ko bayat akit kitaek. Bayat akit kitaek ti panangipisugda ti lungon na iti pakaitan naman na. At adumanin nga luwa manong Nemi ti nagarubos kanya kiti day ti agundaway. Gapota talaga nagsakit manong Nemi. Nakasaksakit. Agasam kasladyak may adang dagiti sagkak nga umadayo ti Campo Santo. Naawana na kiti pigsa ket dito nga napukaw ti puot ko. Inararayat dak manong Nemi. Kinibkibindak nga arig na bagkaten dakon tapno makaawid akon dito balay. Makalawas sipod ni tabon de dinanang idi tangkadeng ikadeng ang daan ti Sylvia kin Uncle Delphine ti agawiden sa di San Fernando City iti probinsya ti La Union. Tasadya ngamin, tagasadya ngamin ni Uncle Manong. Imay dalang idi taratay ni nanang. Nagawid da kita ingkuyog takon.
kinasarita dak, daan ti, kini uncle, nga sumurta kon kadakwada, ta sadya kon ngagyan kinagneed. Jak man kumakayat apanawan ti balay mi kada idinanang ken ti lugar nga nakainaka. Nga mamok nga jak pay lakabailan ti agbiag nga agmemesa. Iso, nga nangikadengak o reakit-kitiriknak awan tinaramidak kapilitan nga simurutak kadakwada, iti panagawid da. Iti kaadda ko iti balay daan ti damo pay laeng nga aldaw ko ngem nariknakon nga dinakayat tinauna kasinsin ko nga anak daan ti kinangkel. Nga da ito ni Manang Madel. Mismisuotan ken kusilapan na. Napiyapay na kiti talong kakabsat na tanasyaat kanaragsak da iti maamuan da Manong Nemi nga agana ko niti balay da. Tako na ti may sa kadakwada. Ay, kahit mingagyan ka dito'y balay mi ate. Tapno, ada kadkadwa mi no. ada pa ate mi nga nasing pet. Di mi kayat ni ate Bandel. Tanatang si kinauyong. Kang kanayon na kami nga kidkilen ka ng ungutan. Sunga si kalangan ti ate mi ate mi kaila. Kinunada. Puro lalaki di kiti adi ni Manang Madel, Manong Nemi. Di ba nagneed ko di balay daan ti Silvia, timbulong nga karir trabaho iti balay da. Sumursutak, sinusuruan nak di dinanang karir trabaho tinag ti balay, iso nga sa anak, ana ikawa. Nalaingak ka na imas ti panaglutok, iso nga no, saan nga masangon ni auntie kat siyak taglutok. Masapa kang agring iti bigat, agluto ak iti pamigat mi, agdalusak iti unag kenwar iti balay, kalbasan na aglabaak, ngem ko na ni auntie kanya. Ay na, ginanakamat abalasan ko. Trabaho ka lang trabaho. Diya, saan ka ka mapambanog? Nairuama ko nanti, kahit ko nga dalatar ramidan na, tapnon siya pa naglagip na dinanang. Ay, saan ka katulong dito'y balaywan? Saan ka nga katulong dito eh? Imbilang da kan ka miyembro ti pamilya mi. So nga, kasta kumamat ti parang ibilang mo di tabagim, ha? Uwan nanti. Nangig ni Manang Madel, dahi tangin baga ni auntie ket si maling bat ako na. Oh, bayan nyo ang trabaho, dito'y balay. Mama, alangan ba't nga tutugaw latan? Nangalan na ba't iswertenan, nagtutugaw latak? Ay, nga kasta trato mi dita kasinsin mo, Madel. Magsasaw ka, kasla di mo kapinano ni Mikaela. Isukit ka anak ti kabsat ko, kasinsin mo nga mismo. Mapagana dagsan ti daram king kwa na. Ada ka di basol na king ka? Basol na ti kadanan dito balay. Di ko pala amin pinanawan, makabibis na klaeng, makakit-kit at ipanagrupa na. Oy, sumardeng ka. Nagalas ka ugali mo sa Madel. Si kalati kasta kata kayo nga kakapsat. Tati kakadimasyang king kuha na? Napapanawan tayo. Sa di mapapanan na. Sa kakawawat nga balingan na ulpit iti mismo kasinsin mo, Madel. Laglagi pem. Awanan and piman iti ina. Kita sino kumati sa bali nga magsaraan na kayong kuha no saan nga tayo nga as nagkakabagyan na. Iso nga pang-aasim, Madel, ha? Balbaliwang kumatakas tang ugalim. Imbas kang guraem, ipatag mo kit din may kaela. Ta iso kat nakakaasi. Lawag? Uwan Manong Nemi, diya ka mo no apay akas talauna yan tisoron ken gura kanyak ni Manang Madel. No paya raramidak met ti amin tapnong mayasadag kumamat tirik na kanyak. Ito na minsan binilin na nga ilabak dagiti arwaten na. Nagtungpalak met Manong tapno awan lang ti masauna kanyak. Ti makadakas Manong Nemi, diyak na alwadan na alian ti puraw, ablaus na, kin idi makita na, si pupungtot nga masadag, jak na pakadaan Manong Nemi, insaplit na, ti blouse na, iti rupak, nga bulon, ti panagkunana. Inananong ti blouse ko, ha? Kasin taropam, loko? Inananong ti blouse ko. Inananong ti blouse ko! Nadadail ne, Bertin.
Siguro inrantang inalyan, tara sakit dinakan mo nga naglaba ka nagitibato ka, nya. Namin duwa pa hin sa plit na ti blouse na manong kit adda. Sus, nagsangit aking kalidaga nga jak and gagarang, ngamin tulo naklatang nga pinagsawsawaan kada kita kakasakit. Imbaga na pa'y manong naming agtalawak laingin, gabota, perwiso ak, buwisit ak laing kanakwada. Mahalasak kanu iti biyag na. Nasakta na ko na ikadagita nga ibagbaga ti kasinsin ko. Dito'y manong naming nga dadang inay ko ti bagi kad nagsangsangit ak. Kad sangsangit ko yung pagbaga. Nagrigat lakit di ngaminin na ya, ti makikabkabalay. Kaslasahan ng tao, pagsawsawan na. No pagsawsawan na, kat kaslasahan ng tao. Kapo kanina tay suda, ti mangpakpakan kanina, kat awan latan. Kat sa awan latan ni Manang Madel, ti kayat na kaslaawan, tirik na, kamasahir, kamasaktan. Nilakid di tirigat ti kasto yung kasasaad ko. Hawa malataramidan. Awal lang aruden, ninanang ko, rumandak pa ya mismo ti kasinsin ko. Bes ko mga ipatignak, kinisakit na kakaskunan ni Auntie Silvia ang saan. Naamuan ni Auntie Silvia tinapasamak ket kinasarita na. Mikaela, Auntie, pasensyakan. Ha? Pasensyakan ako man di kasinsin mo, anak. Kanayon ko matabagbagaan ket. Amang mangig mo mat nga magbaga. Ong takpay. Nadadumakit talagang ongtak. Ngam talagang sa balit ugali na. May idumaunay ka rin di kaabsat na. Spoiled gamin dahil takin ni uncle mo nga Delphine. Iso nga kastana. Ngayon sa nga bale. Orita na siya at kami matkang ka. Siya, ni uncle mo, agraman na kita talo nga sinsim mo. Nimit lang madal ti kasta. Di mo latan ni kaskaso. Ha? Mauman to. Naglabas da kita aldawag ing gadimteng di panaglukat da kiti klase jak ni namnama akasarita nak ni Auntie. Kat kastaon iti nagsako iti bagana nga pagpatuloyan dak ngagbasa iti high school kat isuda ti makamo kada kiti masapol nga gastusek. Nagyamanak kini Auntie kat nagbasa nga rudmanong. Iti eskwela nga pagbasbasaan ni Manang Madel tinagbasaak. Iso nga tiya, iso ti kayat ni Auntie Silvia. Ngam saan kami nga gandang nga sumrekta di kayat nga kuyog kami. At dan ni Manang Madel iti third year high school, first year kumet manong. Uri ti eskwela kaskasdi nga pababainan ni Manang Madel. Ibabain nakpay kadigdi kayem na, ibagbaga na nga katulong dak kanu iti balayda. Ngam saan naklatan nga tagtakari. Gabotawon tumitlang ti laban ko iti kasinsin ko. Halis to nga naglabas ti panawen adda nasurok nga 2 taon ko iti sidong daan ti Silvia. Agterjira kon manong. Idin to tanang turupos menten ni Manang Madel iti high school ta 2 nga rod atawen ti baet mi. Idi mapasamak ti jak pulos ni namnama. Gabot ta bakasyon adda aklang iti nagtibalay. Iti maysangal daw. 2 kami kini Manang Madel, tinabati ti balay, tanasa pangarimwardaan ti kini uncle, kini tugot da di 2 nga asinsin ko. Inayaban nak, karimbilin na nga dalusak ti silad na. Nagtong balak man tapno dinakmanan pagsawsawan. Apamang nga kadalusak, rimwarak matlang sigod manong. Madamdama pa nakiktutak, idibiglatan ngumasdag kanyak ni Manang Madel, nga kasto ni pungtod na. Ama manong, kilat-lat nga pinungot na, alay ko, habi nga pungutan na ba, alay ko, manong. Isublim tinakaw mo kwentas ko. Ana, isublim tinakaw mo kwentas ko. Manang,
Awan ti tinaktakaw ko akwentas ket sang ko nakikita. Sangkan nga gulbot pa. Dalang da chay tirapaw tila miseta iti silad ko. Indisok tayo nikat ko iti napanak nagdigos. Talaga nga awan tinalalak malang. Ginibatam ti mo ko tinakpo ko ti masaktanak. Ba't yun nakuha? Kasi no mga ro tinangala. Nus am nga lasika. Siksika lang ti sembra ti silad ko. Awan ti sa bale. Among ka din nga regalo na di kanyak na papa. Ni papa ay nagturpusak ha. Nangin na rin ka kwentas. Iso nga isublib. Alay ko! Ngamimpeteng ko nga awan tinalalak. Gabot talaga nga awan manong name. Impang tanang ipulong na karigirakel na. Iso nga di sumangpedda. Agsang sangit nga nagipulong. Kinasarita nak na yan Sylvia. Mikaela. Hanti, ba't nga di nga inalam ti kwentes ni Madel? Amo ti Diyos, hanti. Awan tinalalak. Ba't nga si Maria kakiti kwarto na? Ngam nagdalusak lahay nga kasbilid na. Ngam awan tinakit-kita ka kwentas. Awan ti tinaktakaw ko, anti awan. Padyan na kumanti. Ngim kinuna ti kasinsin ko manong naming ang pandakano kitaan kan sa pulen iti silid ko. Kalmado lat ta idi tiriknak ta uray mapanda agsukyumat iti silid ko amok nga wantot masarakan da. Ngaman niya nakiktot ko. Tay di rumardan ti Silvia kinimanang Madel iti silid ko at daiggamdan at daiggaman ni manang Madel nga kwentas ket mailasin ko. Iso ta sa pulan na nga napukaw ka, no? Ket kunan. Oo, anya. Ilibak mo ka di pa lang. Ha? Ngati mo tinakaw dito ang kwentas ko. Nasarakan mi nga mismo, iti ayan di kiti badbadom, insuksok mo sa jay. Insuksok mo! Akin sa sangit ka pa lang, naduktalam mi lang arod na kinapudno, mananakaw ka. Manong nimi uray pa nga ta kasano ti panangilawlawag ko ken panagrasong ko at nga tapay na mamaati kanya kidintot na alad nga mismo ti kwenta si ti ad kiti badbadok. Ngem kasano nga napasamak ti kasta. Kasano nga nakadanon ti kwenta si ti selad ko ket kunada nga naalad ti ad kiti arwatek. Nadalagi din ang irantangan ng kabil tap no mapapasulat. Kadawan sa bali ng akin arami do samit lang ni Mana Madel sang kadi. Ket kinunana, karigid naganakken ko na. Papa, Mama, kahit kung pagtalawin nyo dahil nga babae dito balay, ang mga no adadun tupay ti takawin na. Kawang babay na kidya, kalpasan ti panang kup-kup teking ko na, palpalamutin tayo, ken pagbasbasain nyo, ngayon kastupay ti subad na, agtakaw pay laing. Gusto nga papanawin nyo. Papanawin nyo! Ngem kinunamit nanti Silvia manong naming and sungbat. Kakaasimet ni Mikaela no papanawin tayo. Isa din nung arti papanan nakas pagkarikan. Ay, pagkariyan tilaingan nga din ang ululitin. Again lata dito'y balay. Ay, saan nga mo balay, Mama? Basta papanawin nyo. Tano saan, sakti pumanaw. Ana, talaga aramidag data nga sakti pumanaw. No saan nyo mapapanaw data ka babae. Manong nemi ti kasta na pasamak ken di panangipangpangtan ni Manang Madel nga isu ti pumanaw no sandak nga papanawan. Awan tinaramidan daan ti kini angkel no saan nga agtungpali ti kayat ti anak da. Tadi damat kayat nga isu tagtalaw. Sililiday ti ikit ko nakisarita kanyak manong nemi. Mikaela. Diyak kaya ta pumanaw ka kumari to'y balahay, anak. Masyanak unay kang ka, taamok nga awan ti papanam. Nga maawan ti mabalingkot ay so ti desisyon ni uncle mo nga Delphine. Di na kayat nga ti anak mi ti pumanaw. Amum no kasunod ti kinatangken ti ulo ti kasinsin mo. Aramidan na lagi di ti pangtanan no sa aming atong palin ti kayat na.
Iso nga pasensya ka na nako. Pasensya ka na ko man. Kaya di robot ko na kita ruwatek man. Tapno pumanaw ako nito dahil nga balaya arubos na kitiluluwa. Nilakit nga minanyaya, tigas-gasat ko. No si bibiyag pa ila kumada, ginalakal ko. Nang runa kininanang. Halabit sana kastoy tibiyag ko. Sana kumaga makipagnaed iti sidong ti pamilya ni Auntie Silvia. Sana kumamat nga nagbaling nga nakakaasi iti ima tinaulpit ang asinsin ko. Sana kumana napapabasol nga nagtakaw kanita. Papanawan na ko. Nagbalagi ni Manang Manel nga nangaramid iti panguspusan tapto mapapano na kaya na ito gabalay. Sa tinuhi ti papanak. Hasinumanan ti pagkamangak. Kansag bayak. Umakara ka ni pagganan nga dya kamuno sa dinno ti pagturungag. Sa dinno. Diyos ko, iturong dakmano sa dinno ti rumpeng nga turungag. Bit-bit kun ti maletak kaya dirong mara ko ni siled. Nadanon ko ni Auntie iti salas, siguro kat oro-orayan na. Inasidgak tapno agpakada. Hina ko nanti. Kinunak nga bolon ko tinangarakop ken kuana. Inarakop nakmet kat nasiputak nga timrem di kitiluwana. Nakasmat ti panangarupos di kitiluwak. Sa dinamart ita ti papanam, balasan ko. Makamudita nanti. No sa dinumanan, ti pangiturugan kanyak tigasan. Nasaysad sa nagsubli kalaingan sa dya lugar tayo, sa dya ibado. Ureta damat balayo, iti day dinanang mo, nga pag naedam. Ikang katipagpalete mga agawid. Diyak kahit nga kalkalautan ka, tamangin no, adapay-daka sa mapasama ken ka. Saan lakid di ngagtal na tirik na, no ambok nga awanti, mas nup nga turungem. Iway nanti. Nagsubliak man lang sa diyabado. Kinagamanak, kada kayo kanya angkel. Iti nasurog nga duwatawen, nga panakipagnaid ko kada kayo. Awanti makunak ka na kayo, auntie. Kapag nakananos ka nakasaysayat kay kanya. Lumabalin la kumak. Hindi kay kayat nga panawan. Ngamnimat ngamin Manang Madel. Pinabasol na kaya di jak matinaramid. Jak tupulos maramid tagtakawan ti. Amoy deta. Sakon to nga maramid. Huwin mamati akan kami kaila. Mamati ak. Nga butamok nga ugalit anak ko. Amok ti ugalit anak ko. Ngam ni uncle mo. Ni Madel ti batyan na. Aga pa kami nga gasawa, ano kalintagan ka. Iso nga masabi ko matamaawatan na, Mikaela. Kinaganan ka iti panagbiyahem. Diyos ti kumuyog kang ka, Mikaela, anak ko. Nagarwara konti naladan da Auntie Silvia. Panpanurnura konti dalan nga agturong iti kalsada nga pangurayak iti bas nga agpailukos. As daglayang iti highway manipod ti balay da Auntie. Magmagnak manong naming kaslawan awanak iti bukod ko nga bagi. Kasal tumay tayab ti panunot ko kaslagtay tayab. Agdua-dua tiriknak no aghawidak kuno saan. Pampanunutek nga awan metlahing ti sang petak no aghawidak. Kaya no adakon sa jay, ag naedak manin iti balay mi.
Malaglagip, may palpalagip tumanin kanyak, tinapalabas, si bibiyag pala yung dinanang. Kang kanayon tulagi di ka malmaldayak. Nang naruna ka nagmay mensahe. Ngam nagtali na edak dito San Fernando. Anya tagbaling nga biyag ko. Kananya nga ta, tiagur orang nga gasat kanyak, iti da ito nga lugar. Agbiro kak ti pagtrabaho ak, kumporme, ore katulong ni iso, uno sumre kak aserbidura, uno saan ka tagaugas iti pinggan. Tagalinis iti karinderya, uno sa restaurant. Nga madangat tamayat, nga mangawat kanya. Manula ang titawin ko 14. Sa bagay saan nga madlaw, nga ubing nga agsipod ta mature tilangak. Natayag ak ngamin manong. Iso na lang ta nakutong ak madkidi. Napudawak kan kunada nga adamat langak, adabay sa bali nga sumipsiplot iti panunot ko. Huwain manong nimi adabay sa bali nga sumipsiplot iti panunot ko bahaya ta magmagnaak iti kalsada adda akon ti highway. Ado di kiti aglabas ng agsasalupang nga luglugan, agpaabagatan ng paamyanan. Ano nga tano? Ano nga tano? Agpatong parak laing ngayon. Agpatong parak laing ngayon. Yan tangi kastumitan ti kasasaad ko. Ngagkatang-katan. Agmay sang agbibiyag, awan mangilala, awan mangipatpatig. Kakaasi ka nakapinpiman ng Mikaela. Magbag na, kad magbag na haklatang nagpapamyanan. Nagaadayo akon manong. Ngayon sana klatang agsardahay nga magmagnalata no pa'y narik na akong timanog ko. Agapsutak pahin. Uwan manong nemi agpanaasen, nagkiraosen ti tiyan ko. Mabisina kan mawawak unay. Nagsipngat pa yan ti panagkitak manong. Huwain, ket nasipngat pa yan ti aglawlaw. Nagsipngat ti panagkitak ka nalawag ti aglawlaw karag iti silaw nga nakabitin ka iti poste a malabsak. Haging gadyak na pupuutan nga daagaya man iti awan una ti matataw. At umit ka dilat tatiglabas nga luglugan ti igid. Taigid nga ro ti kalsada ti pagpagnaag. Nga maumit langin ti malabsak nga store, mabaling ko kumapagmeriandahan na talagang nga mabisina kan mawawak una yan. Maulaw pa yan manunemi. Maulaw akon gabot manon nga oras ka magbagnaat. Adamat ka diri kiti malabsak nga pasdek nga mabaling ko kumanggubatangan ti makan kan kaslawan ni tayo ti panunot ko. Awan ita ti panunot ko ti mangan. Basta ti amog kat magnaklatan nga jak amon no sa din no ti papanak. Ay nga nakadano nak iti dayto nga diso. Ngawan ti matatao ken medyo nasipngit. Ta agad tayo ti posteri kiti silaw. Aging gaman ng naming at napatugak ng waiting shed. Intugaw ko ken nagsangira kiti poder o napader ti semento. Nagkidemak. Gabot talagang madintiriknak. Maulawak, agkapsutak. Dito yung atumre manindig itilawak, manong nemikit na yas nga ko. Diyos ko. Diyos ko. Tulungan dak. Diyak na puutan manong nemi nga nailibayan. Diyak mo nga segundo. Minuto, 1 oras. Basta nakaturog ha, gawa siguro iti panog ken kapsot ko, ulaw ken bisin ko. Ngem kalat, nga nakariingak, idita, adanang bagkat kanyak, nagmulagatak. Duwa nga lalaki iti addat isang wanak, ngem, nabagkat na kunti maysa. Alalayan met ti kadwana. Naggulagulak. Manong nemi, nagikisak.
Nagkikisa ka! Ah! Ah! Nagkikisak manong naming inapot ti may sa tingiwat ko. Ada nagparada nga ada nakaparada manong nami nga nakaharang nga van iti sango ti waiting shed. Logan laki di dagito nga lalaki. Nung pampay nakapsutak impang ko ti amin na pigsak nga naggulagol. Lagulagol. Yan sakbay nga nasirak da kiti van na ibatanak ti lalaki. Ngam sakbay nga nakabangon nga nagtarayak ko man. Nagamatan na ti lalaki binagkanak man rin. Sana kidi pinarusukan ng dinanok. Dito nga napukaw kong tipuot ko. Kadya kamon manong nemi noan yan ti Simarno ang napasama. Inagsublin ti puot ko nagbunlagat at dakit ti may nga silid. Napinta sa silid kan nakaidaak tinanok ng kama. Nalagip ko tinapasamak. Ti panang puwersa apanangala kanyak ti duwa nga lalaki. Dinanog na tirusok ko sa napuko ti puot ko. Diyos ko, sa tinutayan ko, ano tinaramid na kanyak? Rinipdak. Rinamasdak ti duwa nga lalaki. Sana ka din nga virgin. Rinikdak ti bagig, awa mat ti karkar na madlaw ko. Awa mat ti may katakawes ko. So na lang trakapsutak mabisinak. Madamdama pa na ilukat ti ridaw, iti ayan ko nga siled, may nga bakat ti simrek. Imasidagtayan ko. Ay, nakaring kagaya man, basan ka. Kumusta ang tirik na? Nasayat, met na, iso na lang trakapsutak. Ay, lahala. Humay ka, sumurot ka kanak ta, imapandas sa dya kusina tamangan ka. Baka bisin mo lang dayta. Kabaylam ka timad lang timag na. Una na, kabayla. Tumaltalang kiyawak bayat iti panagnako, panagnami manong nami aging gangada kami di kusina kit pinakan na. Napintas kandak kilabalay ti ayan ko kas labalay ti at damabalin na. Nadlaw nagtibakit ngagtaltalang kiyaw. Awan ti pagdanaga, malasag ka, tanatalgad ka dito. Awan ti pakan anwam, adda ka tinasiyat nga ima. Nag-aayam tayo tinagan mo? Mikaela nana, ay sakmet ni nanam nga sedes. Katulong na ni Sir Jerome. Sir Jerome? Uwan. Ti aking balay dito, nga iso tinangispal keng ka, manipot ka rin iti lalaking nga kandat adagas, inidagas keng ka. Ay nambag at dimteng ti amok sakbay nga naitalaw da ka, nagajay managdagdakas nga Jesus, mangramas kumakeng ka. Basta gayam. Kaya yung asawa na ada nang isalakan kanyak, wen. Kahit ko mga makita, kan makasalita tapno yaman na keng kuwana, tinagtulong kanyak nana. Simre ka nito sila na, ang mga nakaturo kitan. Imbiling na kanya, kung makaring ka, pakanen, kan asikasuan ka. Kamanak nana. Di ka di Sir Jerome, di ka duwayo dito. Awang ka diti asawa na, puno, di ka tinaganak, kan kakapsat na. Awang ngamin ti makita kang sabaling nga tao. Nagsanay ni Nana Sedes, manong naimi ka din sungbat na. Barupay ni Sir Jerome, nga medyo adan-edad na. No Jack Mariro, ka 38 na. Nga adanumbya na, nga adasadya Canada. Isut iyur uray na. Dagi dinakil na kadwami. Idi, nga awandan. Agpadpada na nga pimusay ka po ti aksidente. Nasurukin nga duwang atawan tinapalabas. Nagpada kam gaya man nga ulila, demang kini Sir Jerome. Ang mga nagpada kami pa nga may maysa nga anak nana. Ay kuwan, nagmaymaysa nga anak ni Sir Jerome. Sige, no nalpas ka nga nangan, kahit munti agdikos, ay jeti banyo, kalbasan na,
Kanton maturo ken ta inton bigat. Agsalita kay tun ni Sir Jerome. Ha? Kabigatan na manong Nemi, nakita ken nakasango ko ni Sir Jerome. Guwapo, natayag, na basket di bagina, ken napudaw, kaslaawan ti tawon nga 38, akasko na ni Nana Sedes, nga kinaubing tilangan. Ano tinagan mo? Sinalsod na. Mikaela, sir. Moto mo. 14, sir. Ngayon, dandanin 15 ko. Ubing ka maya. Yung sang nga badbadlaw nga asla nananay kan nga balasang tilangam. Kaya napintas ka, Mikaela. Agyaman sir. Dinamag no taga-ano imbagak agingga ako na naman. Apay nga daka iti dayta nga lugar, iti oras terabi. Di mo kadi amo nga delikado tagwarang-warang iti rabrabi. Na naruna iti balasang nga kaskeng ka. Kita am tinapasama. Dandanikan isagmakin. No sana ka na iran nga limabas iti dayta nga lugar kit nakita nga da pagtintinlungan ti tuwa nga lalaki nga babae nga nga naawanan ti put iti panangisareg da iti van. So nga sinarda nga kita. Nimbagata nalay nga kiti martial arts. Kahit nabarmek ko lagi nga duwa nga lalaki nga gandat nga mangitalaw keng nga. Ano naman tinapasama ka? Insalay sa kuti amin kini Sir Jerome no api nga nakadano nag-iriday nga lugar kano kasano nga naipadpadak dito La Union. Inistoryak ti amin awang pulos ti limit ko nga bayat ti panangisalaysay ko ti kabibiyag ko jak beg hawid ti panagarupos ti kiti luwak manong Nemi. Agsipod tabalagip ko manende dinanang ko kaniti panakapabasol ko nga nagtakaw. Nariknak na asyan kanyak ni Sir Jerome ket kunana. Oh, no. No, kayat mo. Agnayat ka nito balay. Ora na duwak mo laeng kini na Sedes dito eh. Kaya nga agmay sa isuran ti Aldao arabi madlang ti kaadak. Pasari jak pa agawawid no daduma. Agpeso Sir Jerome. Kaya nga makipagnaid dito balayo. Kahit ko na tagyan dito sir. Kaya nagyaman ako na ka kahit kinasihat panang tulong nyo kanya. Ikarik sir. Agsingsing pa itak. Kan agag-agatak tulungak nila na Sedes kadagit trabaho. Sige. Ini pa nagyang ko ti balay da Sir Jerome, manong naming guide ko at tinulungan na Sedes kadagit trabaho. Do pa ananawaan na ako na, saan ka katulong dito, Mikaela? Bayam nga saklang ti mga ramit kadagit ang trabaho. Baga pagarupen ni Sir Jerome, no maambuan na nga pagtrabahoin ka. Sana na, kahit kumat na makatulong ka na kayo, jak na ruang ngamin nga awan teraramiden na, iso nga babayan naklaeng. Handa nga maburing ak na awan teraramidek. Di agbuhi ka ti TV. Tapos saan ka maburing ako nam? Jak mahilig kang bibuya nana. Di maturog ka. Ala ni Nana Sedes. Pagbarinandak ka sa doot, nakababayan mo ta, numat maturo ka kidin, idin ta, at dakay dito yung agub-ubra, analangin di mo ako na kanyang ni Sir Jerome, nga agsan senyorita ak, ang mga ano pagtalawon na. Sana kasta ni Sir Jerome, nasing pati sumunakin na anos pa eh. Nabayaga ko nga agpapay ka na kwada, ngam jak napupuutan, jak pinapuutan nga nagungat. Nasyayat nga tao, kasbidlaing ka nagrakil na. Nana, apay nga, inaldo nga rumar ni Sir Jerome, agtabtrabaho ka di, mau obsina, saan, nga maduti negosyo na, isot mga asikaso, bak nang da, adot sa ni kuwada, ngayon pati kayong kuwada, iti parents na, nagstagayam, swerte nito tagbaling nga asawa na, taadamin kayong kuwana, guwapo lang ruden, nasingbet, nabak nang pay. Dandani makatawan ko iti balay da Sir Jerome anong nemi idi iti may sangal daw pagamumulata banak iti na. Mikaela, sir, agsagana ka. Ha?
Nakigtutak. Diyos ko, pagtalawin nak, samatin. Tapi nga pagsaganain nak, naku nagtinakam ko. Kunak, agsagana ka, dandanin ti panaglulukat, panaglulukat ti klase, inkanto enroll. Sir Jerome, saan ka di nga na, harap-update dinanang mo, nga makapagturpos ka, kaya nagbaling kanto nga maestra? Isot ko naman kanya, edi, han? Uuwan, sir. Pagbasahin ka. Tulungan ka. Manong nemi jak nakasungbat nga dagos ka jak ninamnaman na itang imbagan ni sir kanya. Abi ka nga makasungbat? Di mo kayat? Aman, sir. So nalaing ta? Tanya. Mabayinak, sir. Adun tinitulong mo kanya. Adun ti otang ko ka. Insalakan na. Kinupkup na. Pagpakanin nak sa ita, kahit nakapagbasahin. Kasano pa nga makasubadak keng ka, adun may tultulong mo kanya. Takit kidawag ka di keng ka, panagsubad mo? May salang di kalikagom ko. Di ba tulungan ka? Nalpas ka nga tinulungan. Lubos-lubos sa ikon. Ang may mesa akong nagbibiyag. Anong nuwag tayo nga duwang kwartak, nudyak ipaya nga tulong ka na gitikaskan ka, nga magsapsapong ti tulong. Ikaw mo sir. Pudno nga nakaseset kayo. Ta itilikodan nga sandak nga kapinano katulungan dak. Agyaman ti Diyos ta inturong na keng ka sir. Sikatin ang tad tinasigad nga namnama kanyak. Nga matungpal na kita rapahap ko iti biyag. Agyaman Sir Jerome. Nagbasak nga road kanin tuloy ko ti third year, fourth year kaya nga nagturpos ko, napaturpos ko ti high school, agda akong ti kolehiyo, second year college ko, iti taadon di kita lalaking nagaram kanyak may sanihil kadakwada. When, iso ti kakakulitan nga classmate ko, ala na, Micaela, sukbatan ako na, napudnon panagit ko ka, ay itin ka, I love you, please. Masurunak pakit kan kuhan kinan amom hil. Makulit ka. Nakakulkulit ka. Naman ano ka din nga magkaking jak masango na kita nga ayat kibagbagam. Jak pa'y kahit agayat, agbasak pa'y kahit ko, agturpusak pa'y sa kuntusang huwan dahil nga no adnan to trabaho kung mawatam. Aday mo anak man, nakabibisit ka. Wen manong name awan pulos din in-entertain ko kada kita adong nga gararim kanya klinik-lik amin idatadyak kayat nga maisturbuak. Nakakonsentrate iti atensyon ko ti panagbasak jak kayat ti papaay iti rapam. Jak kayat nga kandi sakit ti ulo ti tao nga mangtultulong kanyak manong name. Wen so nga awan ti sabaling nga naramid ko na di nangipasnek ti panagbasak. Aging nga sa kanapuputan, nagalisto nga ti panaglabas ti tawen, agturpusa kon, nakaragragsak ka karagidi nga kanito anong name. Agasam, tamay sakton nga maestra. Korek lang na palawa, edi awawate kon ti diploma. May sako na maestra, itilikodan ti amin. Itilikodan ti amin nga tuok rigat kan sakripisyo nagbaligya. Natungpal terapahap ko, natungpal terapahap di dinanan ko, no si bibiyag ko amok nga isot kang runaan nga maragsakan para kaniya. No pa saan pa nga, saan pa nga nananay ti baligik, tadyak pa mo no makapasakto ti board. Nga at least, adan igam ko nga sumaranget kada kita dadupay nga dumte nga panubog iti biyag. Nagteka kiti board, manong nemikit edit ang muarte sulta, ora na paarakop ni Sir Jerome, gabuti ragsak ko, ore ko na naarakop isuna. Idiragsak ko, hindi mabasak tinagang ko, may sak ka naging nakapasak. Nakapasak, Sir Jerome, nakapasak. Thank you, Lord. Agaman ako, Nay. Okay, congratulations, Micaela. Nananay ka ng maestra. Thank you, sir. Utang ko kayong katibaligik. Manen, utang mo man kanyakon. Nagadong nga utang mo, ha? Adut utang mo na kanyakon na. Talaga may nagbalinak ako mga arot nga maestar, no? Di na pinagbasa, alaman? Wanin. Di ka maatiw. Kaya niya nga arot, pala lumitang.
Kat sumro ka kamang isuro, sir. Sumapulak ti eskwela ka mabalin ko nga pag-applyan, bari nga da bakante. Awan ti pagdanaga, taado ti bakante. Siyak ti makamo. Ha? Tulungan ka, makastrik. Manayunan man ti utang ko, ano kosta, ha? Sak na bali. Maminpinsanak tong agsingir keng ka. Ha? Singirin dak? Awan pa pagbahayad ko, ha? Agtrabaho pa lang, ha? Agurnong, bareng no kabay lang to nga bayadan, ti ado nga nagastos mo kanyak, tapay. Kwarta ka ding, ti singirek, kamagbayad mo? No, saan nga kwarta, sir? Ano nga ron? Baka makiktot ka ng baga. Sir? Day tapusom ti kayat ko ang pagbayad mo kanyak, Mikaela. Tapuso, kanti panagayat mo. Ala ni sir, undak. Tidak ko na robrabagan ka sa Sir Jerome. Tabakan na mamati ak. Lala. Kinunak nagkatawa ak. Sana ka mangrabrabak, Mikaela. Seryoso ak. Kinuna naman ang Nemi. Nabulon natin ng pereng kaniyak. Pinareng ko, met. Nagpinareng kami. Kat nagsalip dagiti matan. Aging ka nagtimag manen kat kunana. I love you, Mikaela. Sir Jerome? No ba mo ka sana ka may karikan ka kabuta. Mga laklakaya kami tisika. Bale, ama anakon. Kat bale anak kamaten. Okay lang no tinakayat. Maawat ko. Tinapatig. May bagak timarikrik na para ken ka. Nga itinikudan ti amin. Nga adayo ti gadwa, adayo ti gidjat ti tawenda. Ayitan ka. Ipatpatig ka. Idi pailaeng. Manong name Jack amun anya ti sawer kada kita agun daway. Jack pulos namnamaen dayta nga panagpudno kanyak ni Sir Jerome. Jack pagarupen manong naming agayat itikas keng kuana itikas kanyak laing. No pa Jack libaken manong naming at damat na isal sa lumina nga riknak para keng ni Sir Jerome tasin no kumatisaan nga ma-in-love keng kuana. Idinto ta da amin keng kuana rin sa guday nga sapsapulan timay sa babae kas kanyak manong. Baknang guwapo na singpet managtulong ka na siya at no pa dakkel tagwat. Dakkel tinagbaitan titawen mi. Takas iti ko na arig na agama kaming. Ngam sanmet nga madlaw taamang nga ubing tilangan ng titawan na. Amo namat ngamin nga taripatuen ti bagina. No agbagay kami, uno, no agabay kami, kasla inauna laing kakapsat ko. Uwan manong nemi agayatak met kini Sir Jerome, itilikodan ti amin ken kinapudno. Nga siya, kat saan nga may karik ang kuwana, no pekas na Jack in padlaw, ti kaadamat dirik na kang kuwana. Namrayak tinagulimak latan, agsipot takasla, mabainak kang kuwana, kad itibukod ko nga bagi Jack ka, Jack na ikadang itiday nga kanito. Babayan titulong manen ni Sir Jerome manong nemi kahit nakastrek anang isuro. Nangisuro aki di may nga private school dito yung La Union. Iti pa nangisurok medyo marigata na iti damo. Kaya di agangay manong nemi ngemi di agangay nasana yakon. Kaya enjoy akon nga nangisuro. Impakita, imparikna, kinimpaneknekmet ni Sir Jerome, itinapudno panagayat na kanyak. Nga idi, baliksan naman ng kanyak iti I love you. Diya ko nalapdan peti puso kit kinuna. I love you too, Jerome. I love you too, Jerome. Wala na paarakop kanyak kabuti na sa ragsak na.
Agamanak, Mikaela. Agamanak kadikarik aramidak ti amin tapnog baling ka naragsak idadanak. Saan kantong agbabawi ka puta dungdungan kanto. Agbalinak tong amam, agbalinak to pakapsat mo, agbalinak nga asawam, ken kayat ko nga kalaysatan. Ha? Kalaysat nga dagos, wen, gaputa didan tumit lang topal na, ison to balat turong na, ken mesa, magmagnati panawen, ang mga nudyak to makaaramid ti anak ta. Ubing ka pa yung ubing ti lang ha, ngimla kaya kon ti tawen, manong aminit tawen mo, 46. Oh, ubing ka pa eh. Kapipigsan pa lang. Sir, ka di pa ilaing tawag mo kanya? Anong oras tawag ko keng ka? Bahala ka. Noon niya kayat mo. Mabalimat nga honey, sweetheart, wano mahal. Amo ko tiyawag keng ka. Daddy sweetheart. Daddy sweetheart? Gamot adang tatang ko, at apen asawa. Iso nga daddy sweetheart. Awagan ka nga rin iti baby sweetheart. Tadananak ko at dapay nasawa. Mayat, di ba? Mayat, daddy sweetheart ken baby sweetheart. I love you. I love you too, daddy sweetheart. Agiga na schedule ang tikalay sa amin kini Jerome anong naming nakasaganan ti amin aldaw laing ti oray mi makalawas sakbay tikalay sa amin idi adda madmadlaw ko kini Jerome. Sana matagtagari? Ken saan nga makid na? Kasla da problema na? Sambat ganda ti akasta? Iso nga, may kawak keng kuhanak at kinasarita. Daddy sweetheart, Mikaela, baby sweetheart. Ada ka di problema? Saan nga si mong bat ngam nagsanay king kakunak manin? No damang problema, mabaling ka di nga mamuak baring na makatulungan. Nabayag nga nagpampanunotak. Norumpeng ipudnoking ka. Unok talit laingin nga palimid. Yan tangay awan ti sabali nga makamo no saan nga siyak laing. Ngam dinagpagtal na yan tiriknak. Ti konsensya. Yan kahit mo sawan. Ti ka maawatan. Pakawanan nak may kailang. Dakkel ka na dagsan nga basol ko keng kati amin. Basol mo kanya? Ano ti basol mo? Sweetheart nga daddy, ano ti basol mo? Ibagam. Siyak. Sikati. Siyak tinakadung para ka dinanang mo. Anya? Siyak tinakadung para ka dinanang mo. Sika! Sika! Hore ko la, inulit-ulit ka nakapigpig sa manong nemi di sika. Gabuti kigtot ka ba nakakilahat ko? Wen siya. Nagapo kiti sa jalawag kat imatendara kiti kasarte kayem ko. Adak sadyay, ideyawag da kanya. Nga nadisgrasya da papaki ni mama. Kadagdada iti 50-50 ang kasasad. Arig na patayabag, iti ti kotsek, iti ayat kong makadano na kadagos, dito ilaon yun. Iti makadakes. Idadakon sa diabatok. Tsak na makadaan ti may isang babae nga buwang lasyo ti kalsada. Sana ka nakapagpreno nga dagos. Iso nga nadumpar ako. Nadumpar mo. Katimbas ko mga arayatem, ngitaray mo ti ospital, tabaring nagbiag ko mapay. Ngayon binaybayaan, kasta ka di. Blangko ti panunod ko karigiti kang kundaway. Hawan di sabali nga napatig kanyak no saan nga makadanong nga dagos ti itayan di kinirakkel ko. Ngayon dagsang gatas.
Daksanggasat tadya ko na danon ita nga si bibiyag. Agpada nga naonan gasat da papakay ni mama. Ni mabuti Diyos. Nagsubliak ini ti logaryo tapno ayusag ti amin. Ngam namuak ka na tayo ni nanang mo kat awang kamutin sa diyay. Iti istoryaham kanya ti kabibiyag mo kat imbagham nga tagabatok ka. Hamoklat ta idin nga si ka ti anak ti nadungpar ko. Iti so inaramid ko tinang tulong ken ka, anang kupkup ken ka, tapno ore kas kasanulayan ket manitupak ti nagbasulak ken ka. No pay amok nga saan nga makaanay, dagiti tinutulong ko tapno mabayadak ti utang ko ken ka. Wen siyak ti nakautang ken ka, Mikaela. Sangkad di nga si kakas ti kang kanayon mo ibagbaga. Nakautang nga kang gagabot na utang ko ti biyag ti ina mo. Manong nemi anyan tinamnamayam nga maniknak kaya dahil tangan amuak akin na pudno. Sala nga basta na sakit manong. Kapot na nakasakit. Kahit ko tagwalat agikis, tinakapigpig sa tapos na may peksak, tinalaos nga sakit, tinakim ko. Diyak pulos maawat nga tinalaki, nga nang tulong, nga nang kupkup kanyak. Kahit inayat ko, nga agbalintok ko mga asawa, kahit isugayam ti arig na nang papatay dinanang ko. Tsaklaim pagarup. Tsaklaim pagarup. Tsaklaim pagarup. Dahil talagang tinagbalin nga ipkas kumanong naming kabayatan ngagsangsangit at jaklaim pagarup. Kahit ko kumaidi nga si Diren ni Jerome, kahit ko kumanga pagsawsawaan ngam apay nga jak maaramin. Pinanawag ni Jerome kat iti silad ko, dita ngayong papas ko tinagsangit. Pimanawak iti balay ni Jerome nga sana ka nagpakpakada. Napuutak layangan ti bagik nga dao ko ni tinakayanakak nga lugar. Uwen manong. Nagawidak dito ibado. Iti dati nga balay mi, ngam nas daawak, iti nasang patak. Auntie Silvia? At dahil dito balay? Nakikitutmet ti ikit ko nakakita kanyak. Mikaela, addakan, simangpet kan. O nanti, namaping addakan dito eh. At napasama kan di. Diba, addakan ko manjilaon yun? Pinamitas ka balayo? Naping addakan dito balay, ginananusan yung basit ng balay, ginaalas ka balay? Insalaysay ni Auntie tinapasama kadakwada na oram kanu ti balayda sa San Fernando so nga imbayda ti lugar mitap na ditoyen nga agnaedda. Ket gabuta awan ti agigan iti balay mi ditoy dan nga nagnaed iti pamilya na. Kumusta man nga rod ni Angkel? Dagiti kasinsin ko ni manang Madel. Natayan na Angkel mo. Sakbay nga na oram kami. Sakbay nga nauraman kami. Dagiti man kasinsin mo nga lalaki. Agtab trabaho dan. Ta di damat makapagbasa. Isulat kadwak dito. Ni Mat Mandel, nag-asawa nga dinapagturpos kahit kakasi itatibyak na. Abas na narigat, di pa nagbiyak na. Kapkabilan pa asawa na. Nakapimpiman ita, di kasinsin mo, nakakutkutong pa yan. Talon di kita anak na. Kastagayam. Nakakaasimat ni Manang Madel. Saan mo ka di akagurat kasinsin mo? Gabot isaan nga na siya at nga trato na kang kaidi. Kaya di pa nang pabasol na nga inalam ti kontas na. Auntie, nabayakin na idi. Nalipat ako. Nagsakit man dito tinakam ko kayong kuwana. Ngim na punasan. Awanin kanyak dahi jay. Talaga na singpet kami kaela anak.
Na yung balito kanti pa nagpuspus. Awang gayam nagkapuam. Adun na nagbaliwam. Ay susapo na kapimpintas ka. Kinlangamon tibak nang. Ay, kuhanti kastoy. Inistoryak met kani Auntie Silvia dahil napaspasama kanyak edi pimanawak edi balayda. Ket kunan. Ay na naggasat ka na nakasarak ka tinasya at nga tao nga nang tulong kanang padal kang ka. Kasano nga kunayo nga nasyatak kan naggasat kan di. Ininto ta iso tikas lalang papatay ka nanang ko. Anya? Kawan inistorya kang nga ni Jerome kinisot nakadungpar nga nang baybaya ka rin dinanang. Mikaela balasan ko tumngig ka ha. Dahil tigbay balakad ko kat balakad ti may sangina. No ibilang nak nga panakainam. Anti, tinapalabas kat napalabas sa guraan man ni Jerome saan nga agsublipat ibiyag di dinanang mo. Alawan, nasakit. Nasakit tinamuam, gabot ti lalaki, nga patig mo iso tinakadungpar, kali dinanang mo, ngem, agpata kayla, nga biktima, nagadagi di pasapak. Agpata kayo nga biktima ti amin. Nga napukawan tinagannak. Napiaking katamay sa laeng tinapukaw mo. E dinto ta iso, naggadang nga pimusay, di rakal na. Iti amin abanag ang mapaspasamak, at rason, ada makaigapo. Bayamon tinapalabas na. Tikid di agdama, ken masakbayan ti sangwem. Panawon matentap no kragsak ka. Agsubli ka tayan ni Jerome ket ituloy mo ti makikasar ken kuana. Agur-uray ken ka ti mabalinto, agbalinto nga sayat, nga asawam. Ha? Manong nimi ka na kita magbaga ni Auntie Silvia kanya kasla nakariin nga iti apagapaman nga panakailibay ko. Nawaknitan, tinakulaapan nga panunod ko, kat nalagip ko, ngayon tumaminsanan nga bigat, ti kalay sami kini Jerome. Diyos ko, api nga, naaramid ko nga pinanawan ti lalaking patpatik ko. Anya nga itetin pasama kayong kuha na. Ang mga nuan niya, dakas nga ramidan na. Iti pa nang ipagrup, no? Iti pa nang ipagrup na nga saan nga matuloy ti kasarmin. Gabot ti papanaw ko. Nasken nagsubli ako sa dilaon yun. Nasken unay. Dimte nga kiti balay da Jerome kaniti panakakitak ken kuana. Ken panakakita na kanyat. Manong Nemi, nagtaraya kong nanapanitiayan na timarimata si mabat kanya. Kanapaman nga nakaasidag, naging nasadag kami, kit naging narakop kami ni tinakairot. Manong Nemi, kit kinunakyan ko, bayat at tumtumrem di kitiluwa. Dakon, daddy sweetheart, sorry, pakawanan na pinanawan ka. Tumrem di kitiluwa ni Jerome kit kunana, hawan ti basong mo, baby sweetheart. Agama nagtadakan, paggarup kung saan kang nagsubli. Nagsubliak gabuta. Itilikodan ti amin. Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig ka mat unay-unay, Mikaela. Kayat ko, ngawaksitan nga may pinsan tinapait nga pagteng itinapalabas. Sangwandan ti agdamaken ti masakbayan. Ket buklan ta tinaragsak ka pamilya, ken akadwa tatagbalin nga nakta. Itilikodan ti amin si kaket siyak tinaikaring ag pinategteg na nayon. Nagalay sa kami kini Jerome ano nemi kita at danduang anak mi. Iso da Jamea, ken kastamatan kini Jerome Jr. Awanan ti sa pulag pay manong nemi iti kinaragsak kina Ornus ti binangon mi a pamilya. Ket kas panagasubad mi iti aglaplapunusan a parabor kada kami tinamarswa. Tumultulong kami met kada kasapulan ti tulong. In kami inikkan mi ni Auntie Silvia ti pagpunan na ngagtaraken ti baboy ken manok. Pinatakderan mi pa ti sari-sari store. Ket napintas meten ti biag da ita.
Ni Manang Madel, tinulungan mi nga nag-abroad tapno maipayan na ti kasapulan di kita anak na. Na nagsinad na iti asawa na. Kasta unay, iti panagpakpakawan na kanya, kan panagyamyaman na. Gapo ka nagiti inararamid na kanyak iti, si pupusumat ka pinakawang ko, kanidan ngagtrab-trabaho isuna, sadya Singapore. Dito'y akong nga agpatingga, dito'y nga rudin nga agpatingga, manunemi kat sabi ko tanakay bati ak matiliwliwa, ulidan ka ng pagsarmingan tibiyag, karikitinayat nga dumdungeg ka nagbuybuya, more power to your program and God bless. To'y agyaman nga, ading mo, Mikaela. Iti pa nang isurat, ti Lady M. Yan, kasi dito kinatidog na kamsat, 6,000 nga nasurok. No words. Salamat po. Maraming salamat po.